Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayuhan nas, ya ayuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sini surah-surah nanya atau mata malabikan kehadir rilalanda iya waktu kesempatata mamagi-magi na turima puji-puji lori pung Allah Ta'ala. Minimal ipakuli-kuligi ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Nasaba magay dito ang kaukko masigi iye iya putania pakule pamasena pung Allah Ta'ala lori dito mataw malabikan kehadir. Narima kuan na darong rigo ang katamana rilalan na masigita iye dega gayak katay banna pamase akkamase na pung Allah Ta'ala lori di mana tumatawang malabikan kay hadir. Jadi yakin dan pasti ini manang engka ukuye tanpa kita sadari itu de gagalin na banna pamase na pung Allah Ta'ala tumatawang malabikan kay hadir. Narimakuan na naro ipakuli-kuli towi. Allahu ya Latif, Allahu ya Latif, Allahu ya Latif. Sareko menginalingi kelembutan pemikiran dan hati pung Allah Ta'ala untuk istiqamah pigo ide cenge mamagi-magi na sabari nato pada salama rilino lebih pari asari munrin na pung Allah Ta'ala mati insya Allah. Nania salawat mapas salama lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabak Nabi ia angkai siage egan na contoh amalak madejen na wering itu mata amalabikan ke hadir. Narimakuan na naro sebagai umat na Muhammad pamigay salawatah. Nasabak makrei nabita aulan nasi bi yaumal kiamati aksyarum. Ia kumigay salawatah tu yakin dan pasti. Okomo pilino ng kapamasena pung Allah Ta'ala. Apalagi di asrimun rin na pung Allah Ta'ala. Apalagi napakas saya na pung Allah Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan dia di ayat lain maka dia pung Allah Ta'ala ulaika alaihim salawatum min rabbihi wa rahmah. Ia tu tahu masalah wa yakin dan pasti pamasa itu. Nasabak day mananan natawe masalah wa lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk idik manang iya waniye amau pa kapa idik. Itu pa idik ibu-ibu ganrusu masalah wa itu mata malabikan ke hadir. Minimal Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Ya kuat dingi iya tuai eta pacioe. Sabaluti numatu as-salawati. Bagi barakat na itu tinungin ang kay salawatna. Mancaji pakasai, mancaji papanisingi loridi nasabak baraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sini surah-surah nan yato mata melabikan ke hadir. Intinna ia naritu ia roidi tolinoe tak luput daripada salah dan hilap. Narimakuan na naro aja lalu ki nangkap paturannu lauri pamasena pung Allah Ta'ala. Nasabak makari pung Allah Ta'ala inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Pung Allah Ta'ala tahu sendiri maka na upoji lakda iya tu toto bae na niya tau melo pacingi we alena to mata malabikan ke hadir. Nasabak magi dega gato dega kata salana baik realita sendiri realita sendiri wat dijaji berburu sangka mapikiran arsane maja. Iya mana na perlu
Narima kuan na naro, masa si diriwaya, masa meki nakala batue. Masa meki nakala batue. Iya batue benda mati. Benda mati. Tapi pada saat riwayat tunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mak bicara-bicara si bawa sahabat, mana takut teriyero batue. Nasaba ibi nabi bicara nabi neraka. Ya batue teri Pak. Teri. Maka dari nabi ta, hei batu, magi mu teri. Nasawe man rasa kaje iya ya Rasulullah. Nasaba magai. Ayat na pung Allah Ta'ala pawi. Fa illam tafalu walan tafalu. Tattakun naral lati wa kuduhan nasu. Wal hijarah uiddat lil kafirin. Ada isak naranaka. Degagalena batu dan manusia. Batu dan manusia. Tapi makanya Nabi tadi itu na yamana batu etama ranaka. Nah, termasuk batu-batu batai ya bagu nga masigi deto tu na loranaka komede cengi jadi li suka nange Pak makna manang kabatue Pak teri-teri untuk serekwam menginamelo itoba magi ini rupa tawe yalengi akalan yalengi pemikira yalengi hati magi nang kade namelo toba narima kon na naro aya naro nange wakada aya mu papatui alemu lori pamasena pungal tala ya nang katau melo toba musti nak dampengi pung Allah Ta'ala. Nasabak magay dalam kitab Duratun Nasihin. Marepa tu kapat tingkalinga. Si di tau pauno. Aserani pulo na aserataw na uno. Gangka na aga lo ukustase. Yero ustase mapurapahato. Nasaya daw di mo gaya ya dampengi makere ustase na sa de. Namo ustase na uno to. Gan na isiratu. Lo mani ukustase maluangi pahang na sa de. Tetaku ya dampengi, yang penting si di bawah sarakna, salai iya kampungnya. Nah karena aku nasang iya, gangka na aga hijarai. Gangka na iya melo nalatu kiro kampungnya iya to mati. Intina tame suruga. Nasabak magi macawe ni melo nalatuki. Mabela ni iya nalalangi gangka naga angkai pamasena pungal Allah Ta'ala. Tame suruga to matoma labikan kehadir. Jadi ajam papatulori pamasena pungal Allah Ta'ala Pak. Apapun yang pernah kita lakukan di dalam hidup ini, apalagi yang namanya dunia hitam, bahasa umumnya dunia hitam, kembali. Nasabak magi pamasema dampangan na pung Allah Ta'ala, macawi itu matau melebihkan kehadir. Sisapu pamasena pung Allah Ta'ala, si dimi pacalanna, itu pokok to melo toba, nak dampangi kita matau melebihkan kehadir. Bayangkan Pak, dalam kitab Duratun Nasihin, wanita susila, idik makana isak nanaka. Tapi siapa sangka Pak, gara-gara asumina pinung, okwero si tembus dengan kehadiran Allah, betuangan niatnya betul-betul karena Allah. Tame suruga Pak Tame suruga. Tapi magi nang kawanita soleh. Tapi piare coki na lupai panrai, akhirnya agak tame ranaka to mataw malabikkan kehadir. Jadi opo ni Pak narima kuan nano ayam paturan nulori pamasena pung Allah Ta'ala to mataw malabikkan kehadir. Dengan cara apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah wa taubatan nasuha. Citongan-tongan na kitoba. Aja to si matoba na suladang. Agaya ko to manre na suladang. Sau pasipah. Paja na manray. Sisan na capa aja mapasenan remoy. Maga ko to toba mapat diisi. Sawe pat di pesik we. Paja na manre no makat do. Sisan na pa aja mapat diisi nan remoy. Nah, ini apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah wa taubatan nasuha. Jadi kalau kita Bapak. Nah, termasuk ya ko tomelo makaroba tobaki. Tobaki. Betongan na aga iya romelo ya kerobang mapacimoga. Nah, sini sudah suram toba-toba melebihkan kehadiran. Yaro yang pertama. Yang kedua, iya dari itu tanda ini nak dampang ini pung Allah Ta'ala cirina termasuk aga akimi sholah. Pasang pajang. Namo kenroi pasang pajang. Oku gibola aku kantor aku gidaratna. Labi-labi pa ko masigi ito mataw malabihkan kehadir. Nasaba magi pa tumasang pajang. Magi tumasang pajang Pak. Nasaba ang katalupas salan. Intinna na. Yang pertama, nasaba ko mati degaga pertama-tama iparesa
Ya kotanya sampajang. Mesti sampajang. Jadi makanya ini oke ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum ahlikum nar. Jagai alemu. Jadi maku kue jagai alewe. Nan dia keluarga boleh ri akhirana kai. Narima kuana naro lisu ki mati. Mas sampajamu gae. Mas sampajamu ga beneku. Mas sampajamu ga lakeku. Mas sampajamu ga anakku. Minimal ada iparingarangi tawe. Ya ko pura mo iparingarangi tawe. Ya maku kue pae mari kita udu ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah secara hikmah. Aja dia mau pasai tawe. Aja mau pasai. Ayat itu rimpak bitawi. Bagaimana kita itu berdakwah dengan hikmah, dengan baik. Wadingi. Tertarik tahu itu mata malah bikin kehadir. Termasuk agak sampajangi. Aja mau pasai tahu. Minimal agak sampaikan saja ya waktu sampajangi. Ya kau makan de loyolo nih. Loyolo nih. Waktu sampajangi. Nah sebab mana? Tanggung jawab tamana tanya bang ustaz sih. Sini nih di mana ngopi tanggung jawab tamana italai sampajang. Kali bolata, peringarangi, kau pura peringarangi. Lepas nih. Minimal itak kaboroki mo ya. Apalagi katu edaran na guru tak, pimpinan pondok pesantren Mangkoso. Maka deh paboto togo, parinutogo, kalasitogo, asam penyamuko ye. Asam penyamuki. Aja mau peturan lu asam penyamuki. Artinya tau mega toga dosata, asam penyamuki, asam pajangi. Insya Allah barakan asam pajangi. Wat dijaji talolo ido saya, wat dijaji anu masalah ipigo. Paje itu matau malah bikin kehadiran. Nah, sebab apa? Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Ya yang pertama. Yang kedua, magina atau masam pajang. Magina perlu lakai perhatikan sampajangnya. Nasaba mapamula nami Adam, maptau mate, mapamula nami Adam, latuk makukue, melo li supaya ngetokong untuk pigok deceng. Di antaranya sampajang. Sampajang melo Pak Tokong. Nah, coba buka. Coba buka dalam surah Al-Mu'min ayat 99 100. Itu tuh Pak. Melo toko Pak. Melo pigo ide ceng italai sampajang. Tapi neki ada. Maka di punggala tala namoje wali ko dito tat opalaba ko tutat tak tema kuah. Termasuk ini tuh nabaca emang tiap Jumat sujud tilawah. Walau tara isil mujarimuna naki suru isa rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farjina amal soleh mungkin. Epa palisu na uita nih. Bita mana nih sini nagap kue. Ternyata ada Pak Goncina sampajang. Jadi dia dah galena banda sampajang tomo-tomo lebih kan kiadi. Jadi sampajang muki. Nah, ini nornage bakat namoje majasi Pak sampajang muki. Bukan berarti dan kita yang sholat bukan berarti kita juga baik. Bukan. Tapi karena sholat insya Allah minimal wad dibentengi alih itu atau malah bikin kehadir dengan sifat-sifat ia wadinge calai diri ta sendiri keluarga tak maupun dalam lingkup orang banyak atau malah bikin kehadir. Sini surah-surah dan niat atau malah bikin kehadir. Yang ketiga Pak magina atau masam pajang, magina atau masam pajang, nasabah termasuk iyallawai apin naranakai atau malah bikin kehadir. Nasabah magay. Itanay ito matewe makra aga pasabaran na mutamaranaka. Aga pasabaran mutamaranaka. Gangka na mapibali makra de gagalin na karena dewas sampajat tumatau malabikang kehade. Jadi agi harus sampajangnya termasuk palawa, pole, riapi, ranakai, tomatau malabikang kehade. Jadi syukur ni ini mana termasuk rilalan nama sigita iye mamagi-magi turing kabarakat na pungala ta'ala. Nalengi ka istiqomaan nawat dituri itatongan ke sampajangnya. Nawat dituri ipigo sampajangnya dimanapun kita berada. Gangka na iya kamawat dingin. Termasuk pasalama kiri dino. Lebih-lebih pa riasarimun rina pungala ta'ala mati insya Allah. Sini surah-surah nan niya tumatama labikan kehadir. Terakhir. Cirina nak dampengi pungala ta'ala. Termasuk ni melo ipas sempajang. Nan niya upana-pana na pas sempajamu tu Pak Bu insyaallah malumu itu pas sempajangnya. Nah sabab ayat na pungala ta'ala makadang akimis shalah wa atus zakah. Betongan na aga. Nah iya tu pas sampajangnya malumu betongan na puji masih dekai.
Napoji masih dekai tetapi selama sesuai usahatan dan dia kemampuan tah. Kaya na, tara masuk. Artinya dia na bicara to maluang. Hal-hal kecil saja Pak Oko masigi tara masuk aja tercapa-capa itu celengan lalu. Tara masuk ya Pak ko biasa ka pengajian. Nah dia gaga celengan lalu madari opo dap panitia na masigi maka daka iko dia gaga celengan na masigi iburang celengan. Nah sabak malay ibaratnya ia tu celengan ni pade otoe nisang ni maturi asarimon rin na pungalakalan maga dia ko pasapari Pak maga ko pasapari namo panno oto na ko pasapari kan ni seni namo panno musti le pamalaki dia kan aku apa musti le pamana sang anggota yero makotoro matu celengan ni mancaji otoloppo itu celengan ko asarimon rin na pungalakalan gangka na ipalalo aja na jito maka da buja cela apa iya je ini iya ko buja 100 ko kantongi buja si sebu buja 2 sebu buja 5 sebu buja 10 sebu 20 sebu buja 50 sebu buja 100 kaya malomo kata Pak ya mau tu malomo si sebu 2 sebu tanya bang ini namanya ya mau tu Pak ilo ya kesana ya mau tu malomo tapi neki aja tercapa-capa itu maga matu kung kani koto mati na matu ya sarimon rin na pungalatala ko bayangkan ya bayangkan secara anu pade ko oto iya ro celengan natapalalo ko yoro tana sa ade anggota ko lo no mi enre no ko iya ko natu biasa ko lalo ka dem palari kosong na iya matu kue angkato na me ko itu barakat aja aja mu capa-capa itu Pak aja mu capa-capa itu telak sidakah Nanya, ia sidakai papa selama. Menurut si di riwayat, angka tahu mati Pak. Jadi ternyata itu Pak, kung katahu may mati, madar itu angka tahu itu may mati, dito niya mana, may kanak-nanak. Angka tahu mati Pak, maka dawe, mana cik demi, mana cik demi, mana cik demi. Angka iya rosena sang yase, iya ro ambo anakku turimelo, mana nanti maka cik demi. Nasang agame na pigaw, nasang ina lo masigi nang kataw lalo ang komento kuro to lalo terima pala iro to naling tapi iro naling terbatas gangka na melo mati Pak nita nasawe mana cek dek betongan na agero berarti iya tu pasti kata papas salama pada saat sakratul maut musti napitangi pungalatala di Cina sedangkan namo cek dek mana sana balikan ni pungalatala apalagi ko mega mema ni tomato malabikan ke hadir. Tapi nekia ia ro intin dan nangi makna yang penting ikhlas ki. Termasuk ada pas sidakai pas salama lino air eli suka nangi pengengi. Ita ni wanita susila. Wanita susila Pak magi nawat ditama suruga. Magi nawat ditama suruga. Nasabak magi sidakano puasue Pak. Sedangkan olo-kolo yon roy mas sidakka Pak nawala kipungal Allah Ta'ala apalagi kau pada ini memang nah. Apalagi kok ke masigi apalagi bantu pak kepala korangi ibanti agak sana pesantren ibanti sekolah umum agapi ibanti pada terupa tahu insyaallah Pak musti nawalakan itu dan termasuk itulah amal jari atau mata malabikan ke hadir artinya mak bicara secara umum dan kaya Pak apa magai empat mazhab itu bahkan selalu membolehkan karena itu bagian daripada sunnah baik Syafi'i Hambali Hanafi musti sapakak manang ngita la isidak ka pato-mato malabikan ke hadir. Sini surah-surah nania to mata malabiku ke hadir. Nania Pak. Ia telah pasidak ka papalampe umur. Papalampe umur. Nasabak magi angka to melo mati Pak. Dia na jaji mati. Melo ni mati ya Rasul den jaji mati. Kega kisah ye. Termasuk kisah Nabi Ibrahim. Biasa ka pating kelinga Pak to? Biasa tingkalinga to? Angka tahu Pak meni mati. Situ tudangan ni Nabi Ibrahim. Gangka na angkai malaikat mau. Angkai malaikat mau. Mitete nang iro tahu Tapi iro itete na nasang Nabi Ibrahim mitete. Gangka na mak de nang tahu Maka dia nang Ibrahim Nabi Ibrahim. Sapo. Maje nang ka mitete ka nasatane ko mitete Ibrahim. Nasani ka ple iya nasang iro sahabatmu. Nasamage nasang iro sahabatmu. Mati baja.
Mati ibadah. Nasa manang kan nasa iya. Nasa makumete ketentuan nih. Tapi agak kejadian apa? Ternyata ringkas riwayat 70 tahun siruntu Ibrahim. 70 tahun penang siruntu Ibrahim. Maka Ibrahim, wasa no mati. Ko bahasa tadi. Wasa no mati. Nasa ayah sa Ibrahim pakanja-kanjaki, kue di reki bahasa tadi ya. Kanja-kanjaki. Nasa adi makuto ya totomo nasa. Adi alhamdulillah. Berhasil matu jama-jamaku. Akhirnya aga ya ro Nabi Ibrahim makutane si runtu ni ringkas riwayat si runtu balikal mau nasa. Tugay ko sapu mo baliki. Maka mati ro iro wani nang kamu pikir tapi tuplo ni tau nama di sini berhasil kai nak kada cocok ni iro ketentuan na pungala taala itu de pana titi na ko mamopi gang kana aga na sabari na malampe na yaleng umuru na yaleng adi sisingan na sabab pada saat masui masih dekai angka kuro tahu telu mapala ia toro na wereang gang kana aga nasabari ia naro nasabari na wading yaleng adi singang umuru pungala taala jadi ia turilahul mapuspa ya kong katau 40 muruna 60 na 70 deje tu na titi pungala taala nakoma mopa wadi jaji perbuatan deceta pada di sidakata na tambah pungala taala maga jadi guru ya kong ka guru musti maku ini guru wadi jaji dapat 5 yang anak itu dapat 5 yang anak karena zaman-zaman na wadi memang ia dapat 5 tapi ang kasihita ay rajing isuro ay makanja ampe ne taruh ni 5 alin ni 6,5 yari ga 7 lah baka dapat anang anak manasa de na celak tatai tambay na sa bamagay ampe kedo na si de na terlamba mega yita gangkana yalengi pitu yale garua dengan aku apa? Jadi aja takra. Engkau mau pa usaha namanya usaha. Termasuk aga jalan sedekah atau melebihkan kehadir. Sini surah-surah nan niya atau melebihkan kehadir. Nan niya kisah lain ya komelo ki berhasil lino akhirat pak. Ya komelo ki berhasil lino akhirat termasuk angke kulino angke te ukwas sarimun rinna pungala taala. Termasuk aga sedekah pak. Termasuk ini pak balu-balu termasuk di pak balu-balu ya komelo ki marwaro balutan nama sagena aja talupe masih dekangi iya termasuk iya natarala baluta to camai perate pak iya natarala baluta ya ko 5 sebu tarala pertama ale 2 sebu pertama maka dakong kami to unran nokoro lopi matu masigi pertama ni masigi musti insyaallah pak de gaga de tahu de nama sawala kegiatan na pekerjaan na nasabari sidak ka tomo lebih ke kiarta tak ituri maga sanay tak ituri berhasil na sa magay baraka na sidak kay tita ni riwatun na Nabi Musa angkatu Nabi Musa pak pada saat Nabi Musa angkatu makarawe di mana namelo pungalatala pasugi ka gangkana aga lokoy Nabi Musa ya Musa dia kena buat di milo doang aku ngalatala usogi namo cinampak moha melo na maga sanay melo ka bangun masigi melo ka bangun pesantren me ka bantu pada kuru patau dia na usombong dia pandangin tinggi pada kuru patau gangkan aga kejadian ipasogi itu ngaman ya ipasogi nah. Tapi gangkan aga pak si tahu mi tapi ternyata aga kejadian menurut riwayat aga kejadian ternyata si tahun ni alena na sendiri mangulo upo Nabi Musa maka dia Musa wasa janji na pungal Allah Ta'ala si tahun ni na si tahun na je maja na tabar hasil mo pa natatamba mo pa je akhirnya ringkas riwayat na lapor Nabi Musa maka dia puang magi iya roatatay umat na tajang kami si tahun magi na salo puro pateru itu mataru na sabak magay na sabak baraka sidakkan atau matau malabihkan kehadir nan niya janjin na mito to matau malabihkan kehadir jadi aja teragu betul naga megamotu ya sesidakka megamotu ya si sidakka tania ba makare materi termasuk aga senyum yan to si runtu jete pa namo je de isa senyum to kiha tapi biasa to je ang katau pa turi senyum ni micawa magay na dana melo
Nah, biasa oh akhirnya ini nih manca ji anu nyok di aksan nih burusan kan nih. Kan itu gaji ayan jika pak cicir jika apa roh. Padahal maku bete karakterna. Jadi ya ku peko to senyum nade nanu kita we. Nade na senyum aja makna. Kami ro kapa dia ronis sangi kapa dia naga tapi minimal to senyum. Tapi may to senyum pandeto to sisan deto to senyum. Namo de. Mo de to senyum. Sini surah-surah dan niya tama-tama malabikan ke hadir. Jadi yan na, batuangan na, aja tarago italay sila ka pa. Tara masuk. Kotome maluang. Iya tu guna na makaroba ki. Ipatami akarobangi. Aga guna na koto makaroba. Yan na rin membentuk kasih sayang terhadap kita dengan sesama. Jadi iya ko paralui, yan na tu ko pendapat dalam fikih. Ya koto makaroba sepertiga untuk ini, sepertiga untuk para sahabat kerabat, sepertiga untuk ya bagi-bagi yang ini. Nah sabak mak, ya miko makada tinja, karoba tinja, ya miko makada karoba tinja, namo de gaya lah, namo de gaya lah. Abere mana na sabak mak, matinja makada ya mito ko napi ya makaroba kaya namo de gaya lah itu mo de gaya nih. Tapi nekia ini koto makaroba betul-betul tanya tinja. Seperti gaya lah teman untuk inasu-nasu untuk yanre itu na berigaga. Tapi nekia ia koto makaroba ia ko yisangi makara tau sogi ia ro kakamau ko baja sanga dia makaroba yisangi makara tau sogi ia ro tapi dena karoba dena marigata bawang bisa makara tau sogi tapi dena mampu sogi sa tapi dena mampu biasa dena mampu makaroba. Dia nak mampu, berarti dia sogi, tapi dia nak mampu. Bawangi. Dia pekotenya bentuk sedekah sebagai bentuk hadiah. Supaya kamana maina, maka we sedangkat tu aja iro. Ya kamana sabari na maina, sedangkat tu aja iro betongan na. Deto na siya ganun na, manong ka makaroba? Magi je na ya magi na ya. Mega moja gagak makin dewa kerobe. Jadi itu di kami itu menjadi pengajar lori alena. Batuangan agak supaya tergugah kesadaran maka dawe. Paralu aja pe makaroba tu mata malabihkan ke hadir. Apalagi kapa masih kita? Alhamdulillah kamu aku masih kita makaroba tu. Alhamdulillah. Termasuk itu pak kutomelo magere. Paralu kipi somatarang. Paralu kipi somatarang tu. Paralu kipi somatarang. Paralu kipi somatara tapatari secepat-cepatnya geresan itu tajam itu supaya dia masih agasannya olo-olo itu mau malabihkan ke hadir. Termasuk ke kamar perlu sepipa bangku pak gere pisau pak gere lo mau ki mulai batongan di samping promosi angkat dari Turki ada dari Jerman ada dari Italia kamu pas saja aku boleh pak BT rapam permai. Jadi promosi tu ni apalagi suti je. Sini surah-surah nania toma-toma labihkan ke hadir. Jadi li suki nangi pa makadan. Aja tapaturan no ko pamasina pung Allah Taala. Nasaba magay upan ko to melomo toba. Insyaallah. Ipamasina tu pung Allah Taala. Nania na tarhime toba ta pung Allah Taala. Insyaallah ipertahankan sampajangi. Nania ipertahankan sampajangi. Endre ni cedek. Aja taseke kang ipung Allah Ta'ala sidak kang termasuk itu pak nigi melo ipasagenangan atau tunggal linona Jumat yang akan datang dan Jumat yang akan lalu ya Jumat ba enan ya Jumat yang akan datang aja maseke kang ipung Allah Ta'ala rigaw angkanya sejumat sidak kaki aku tu pak sidak kaki sesuai kemampuan namo pa kana sisa rupiah asidak kang wijata asidak kang keluarga ta dan ya dengan niat yang ikhlas niat yang baik insyaallah napasalama ki pung Allah Ta'ala toma-toma malabihkan ke hadir. Sini surah-surah nanya toma-toma malabihkan ke hadir. Saya kira ya nakapang Beta mo puat tu ya na. Saya kira ya nakapang lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya kongka ada-adaku 10 menit. 10 pi. 10 menit. Itambah itu balik. Sini surah-surah nanya toma-toma malabihkan ke hadir apa 10 menit jadi lisukan nang ipa makada lumayan ni ko talu itu pertahankan. Nasaba mage ya ko meki ya ko haji mampu pi. Betuangan na mapasipuluh pi. Sampajangi ka dituga kapa tu dituga ang kusok na to.
Ditugong ko sana. Ditugong ka sana. Sidakai dito na kada namo de gajuta na. Namo de gajuta na. Kung sidakai na ka namo de gajuta na. Nania inarunangi. Upanapan na nang kamu kiturito batu. Insyaallah. Pamasena kung Allah Ta'ala lori ini mesti turi angkai. Termasuk ia komelotok kituri angkai anuwe pamasena kung Allah Ta'ala di samping nangi perbanyak amalan. Pamegi amalata. Angka tu okko surah Al-Qamar, ia nasapa tahu ya. Ini nasapa ya. Ia bitu biasa ilolongang, maka itu baca Pak Dongan na Nabi Nuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tapi dia paga ustaz sarampai ya. Sapai okli suki matwa, yargi kongkapi, sapai dalam surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar, kodeo tak salah ayat 33. Surah Al-Qamar ayat 33, Pak Dongan Nabi Nuh aku tuh. Pak Dongan Nabi Nuh aku tuh. Insyaallah turinaka ki kung Allah Ta'ala nasabak barakana itu. Tapi ya mau aku turina baca Nabi ta, ya tu turina baca Nabi ta termasuk tu kutame ular ramalan turina baca Nabi ta ye. Ia kana baca Nabi ta. Inna patahna laka fatham mubinang. Nah itu. Aga betul nero inna patahna laka fatham mubinang. Turina lengi kemenangan pung Allah Ta'ala. Turina lengi kemenangan. Termasuk itu kontrime pakuli-kuli. Ya mot inna patahna laka fatham mubinang. Ya memot, ya moto. Namu ya manito baca. Namu ya manito baca to matawa lebih kan kiaret. Apalagi kau meki tambahi inna patahna laka fatham mubinang. Napai pasti sambung dalam surah Al-Baqarah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Agak betul kan ya Pak? Ia pun Allah Ta'ala na pancaji ki orang beruntung dan niang nalengi kemenangan. Allah memberikan rezeki dan memberikan kita menjadikan kita orang beruntung. Jadi itu Pak. Apalagi ya ko arewengi. Setiap areweng ia mau tepak kuli-kuli Pak. Ia mau tepak kuli-kuli lumayan itu. Betul na namo mapunco mi ku istiqamah muki mari sana maka malakan insyaallah. Tapi kode na tapalato ye umpame, kode na gaga tapalapak kadang namo lisu mani malay. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Biasa mitung kato pakai ya ko andre guru tepakai ye ilmu hikmana guru tai salawae ye si kanjana ko tomoto jadi magi guru tanah bacai kapitu al-Fatihah kapitu ayatul kursi kapitu lakad ja'akum kapitu an-nas kapitu al-falaq aga piro kuliah ayuhal kafirun kapitu. Tapi nangi ye namo kodena tapla umpami pakaran namo salawa mani. Namo salawa mani Pak, peke carana. Magine kepitu. Nasabak nalamete guruta sebagai perlindungan. Kaya kana. Umpama ko di pepak itu, puak baraka na salawa Sinin na yero pak kajaja pulo yolo tapi bila mana nga nabaca ti Allahumma shalli ala Muhammad nak berungang ilo yolo. Terus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nak berungangi lau kanang. Sinin na pak kajaja ilo kanang ipata bale mana nga. Jadi kesaga ni Pak. Imondri berarti telu nih. Sinin na ye mondri pakai jajak mondri ko anu mana ni Pang. Tapi beli enggak? Napa keempat? Kiri. Apa? Dan dia lo yase. Dia buat dingin melo etap pakai maga ki. Pakai jajak melo tap pakai. Napa yawa? Jadi siaga ni Pak? Annang. Annang to? Loke gini cik di. Loke gini cik di. Iyan na nagurutan ala ni pasalipu. Kadai Allahumma salli ala Muhammad nurullah nuru Muhammad. Nasa purun itu. Makre Muhammad masalipu kung Allah Ta'ala salipurya. Iyan na tu baraka. Termasuk itu An-Nas Al-Falaq na pakai. Iyan na tu nak berunga guruta. Toma-toma melabihkan ke hadir. Sini surah-surah nanya toma-toma melabihkan ke hadir. Saya kira demikian. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Ya pun kadadaku tak salah tak ada yang raja. Terima kasih para panitia, imam serta jamaah Masjid Raya atas undangannya. Alhamdulillah saya sudah penuhi. Terima kasih Haji Usman atas undangannya.
Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.